Ano yun? Dako hindi dia ngongon be. Ngopi yang ngongon lagi. Jadi laneng mah. Gana. Sasa kenal. Mulai tahun kemarin kan. Mulai tante kamar idenya. Ih, jalain. Wah, mulai gigi anda di budak dah. Iya, jalain. Lah kebong dia. Dia mau usut teh lain. Lain ini dia ngomong usut dia. Ih, aing loba kemarana dia mah. Aing loba kemarana. Nurut-nurutan dia. Iya, kumaha aing bala. Dia babatak si Adi teh dia. Si Adi, ih. Saya di luar teh nyucinya. Ada stres. Dia bae meureun stres. Banget dia tah kikian ti keur baheula. Ini tinggal sembako. Uyuhan mapa dia teu modar. Ah, atuh dia meureun teh kitu. Menges moal endah. Lo ribut dia. Atuh ayo. Adi. Ayo. Mana jalan? Adi yo. Ih, molon tarik we. Ngetang dia mah. Tukang yang siut dong. Ayo buanan yuk. Oh, enggak ada. Kemana sih si Adinya? Jalan kemana di jalan? Marana barudaknya. Usah orang-orang acan bahasa ini. Jaing sorangan be mah, mikiran bikang bae. Sampai ka hideung bu aing, mikiran bikang. Belum be, ini janeng kalau saing mah. Aing perang dahar meureun. Diliwitkeun ke peng teu daek. Sampai parabat ki weng kurinya. Dia nya kariangkeun aing. Bikang aing teh jero-jerokan kitu mah. Ya, saing gandeng amat ya. Aing gelapat gitu-gitu amat. Jabar. Yo, botol dia. Karung banjari. Kita ngebol-bol aing ada kecil. Marban dia. Yang gede pengen dijual, terus marah iya aing tahu ya. Dia budak mau nyamperin dia aja kenanya. Nanti isuk nang belum nambe bae, pombe awak aing. Gede dembe. Nah. Oh, sih itu canda bagian tuh. Ngamuk kan aing. Dia parawan gitu. Oh, dia aneh nih. Ya di sini dia disiar gitu. Oh, tak parawan. Woi, jangan jadi teh tulen. Oh, dong nama. Nanti hendak kita ya. Hendak kita ya. Ih, maraban embe sih tama. Godot embe. Yuk. Siap ayo Bang. Hai, jadi cikan ya. Adinya kok siap. Besarnya, beneran bagi tanah aing. Hah? Uyuhan aing mun rewas mah. Embe tak bisi rewas aing mah. Obar keresal bae. Dari dia. Kawana bae dia. Bae dia. Ti tadi gawe ti isuk. Di dia mana? Nyaran dari aja are reuweuk. Aing serangan di ditu. Yang gede. Aing dari rian bener. Keresal si keresal dari ya. Rewas. Oh ngomong aing rewas mah. Embe aing bisi rewas. Bisi penyakitan. Oh dokter. Orang, pura siampura dan lebih banyak wae. Babatak si Adi teh dia. Si Adi, ih. Saya di luar teh nyucinya. Ada stres tadi ada ini. Kan aing, bikang aing teh jero-jerokan kitu mah. Gede dembe. Nah. Oh, sih itu canda bagian. Ngamuk kan aing. Capek.